to request each one of you to bear with me as I am going to deliver my speech in Khasi. Wendy, Clifton, Donnie, Ella, Jade, Duffy, Eden, and Elena. He belong, he bahaying ke besunda kam jong I Dr. Ricky A.J. Syngkon. Agni kapor na snode banay mo shway ublay o balakursan yaki para ki bariki o balakursan yeni kiwedon hasna jui bangila banyeng kumne kumbangilong agni kapor kabamenta bangilyo ban penonron khadu i kumba philabani bar nam snode bangin ong bangi snosi namar kata daw nganong jiet banong banga snosi hendaya snode banong bangi benut para na snode banong bangi kenjak para balayang kuwa banong bangi snosi balayang snosi haba uhman juni ukon juni uprasa juni unoyam juni ulayo ya galak ban lek syaga jaga ka bakamha ban ya kabani ni in menta yende ban snosi hapade ga jiblo ka makhau hapade ga jiblo ja ka makhau amani te bolo yo la ban lek haswa ji syaga jaga ka bakamha ban ya ka ni in menta nakwa ban ya tu kindiat kuno bagi Dr. Ricky lani kuno bangalayo banyak tulun lang kaya kebalai lam ini begini try lang haga voice of the people party dehdian bangalaram ya election husnan aja khatra naratho hala ka jumut ka jiperkhat bangan iehnoh ya gani ka kam shikri patma lingba kasan pyrthei Henry ini ukurok ubi uji ulon balwa yang nak terhukum kata apa bangala persanggu ningkong adin bangasaji kumu MLA hausnan arajar pra naslotu bakal undang negoi pak kalinci ke ban kentiu yang ni keri ke gaji kalau apa nak jadi syai ke genre lenda ila banon rahi ke sunshar ke khala terfut dei nomor kata yang sedang ya ke clean politics campaign house nam araja sipo but dei hari ke por ke sedang ban identify lagi ban peki ke kiri romba ke kita ke restart rushempang ke ban apa yang jadi beriu jini kita baik kita ila ban syaya ban yowena miki makin mino shakma nama kata kapor kalau doi makin beri ke babah in mi shakma bani kit lekor nan tak riba ke jak ni barang kema husnam arajar sipo abang lalik bani kemuri hari saji hapo pokse kejekran kalau bersnotra nama beriu ubadon boram uberiu babah mereka maji hunya nama yang badan lejit itu papindan hak untuk bentar buat lejit ni abang andon hak bentar lejit bandon hak kam hikai buat hak kam gabang eat ban syukri Tuhan hateng abang indo ngalat persanghi ban ong dei Henry imso bakata kalong gabadei dei tak anda hadir adhupra bahwa syaram Badai hak kapor bagi klimat kabang perkat ban iehnoh ibariki lawan bagi kenduknya. Bangga kenal suai kedani kita tahu ini ya beriu hapo rinca yang badan ni dan company Shanghai. Ngaran bonom bau blei ayam sipor yang ni syakri wakrau. Banuan bang mynsiem yang hak hukum dah kapor.
Kabangan shimya karai bangan don bentashu. Ngala perkat syatahi. Reilong bagan kamlong bakin sangi. Kamlong bakin yakani kakam pin hak bam perkat ha. Tadi ukapor kabangan don kering gaji kim. Jong gaji kya juga jimut gaji perkat. Bat ngalapnong. Badai mai berkuli pat yang nagabakum kata gaji perkat no mynsiem. Kabangan sotai. Ban syakri ya dari pekerjaan dia namar nabi bukan don kalah kelenci. Blame the sandur ya dari pekerjaan dia. Asal I know you blame. Bola say nothing is that the representing by the voice of the people party. Ya syakri over crowd. Ya mengelam over crowd. Over apply the pretension hakari India barakoi. But over priye ki jilong tumak I baro. Jilong was snored. Bodani ka naam ka babha. Jilong ka balaban siya. Bodani ka jikli. Shisha dalam kintin. Begini keren. Ya kei ka baca. Henry. Hot kadon ka jilong riu. Snow kuman ong. Banuma bujri su. Nengingat kublay dalam ka jikmu. Ka jikmu ka babhata. Nagka jongi kung ka jack riu. Nasi kalong ka jik tenju. Ya ka jack riu. Bangin day ka nesting. Habo blay usay ki riu. Bang syakri riu. Kibari ka jik tikli. Bangin day ka semua sarang kung ki papa. Namalagawan ka jikja ka bakum gani. Katan bangat. Katan mynsiem. Undi pada kibon dan keduk pada kublai. Asal tu ia kecil mynsiem kecil. Rengalong, ngilong kumpoi kalong ini. Sisangi sufu bawui paya ubah crowd ubah kain. Ulah kelemok na perinjami. Batum ke parti, abangi itrei. Dari sufu, nongrim ke besar. Kata nongrim belai ke bangi joang. Ini nama banyak pen. Lada kalong kuno. Namun ia orang rak ia kata susah takara. Kuaru kana magri kapor. Bakum ka party minin. Ngeladon ia ka jelang slogan condolence meeting. Hagaba ki bon ki dogalang ki fat. Kilay pun pau. Kilay kren. Ban kuma ban faidin. Ia ka jilong jim juli nagalam ujui. Bakum ka party. Ila shimru dia karai. Mangai the condolence message sha Wendy bagi bro kebenaran kecingere macam bagi Dr. Ricky. Bagi ila shimru dia jingkut jimut. Bakat ma ban warra ia ke jingran hagan ia jela ke jingkan nampak kot. Ke jinglet no ke jing Dr. Ricky Syakmat. Kalau ke jingkan kemau ini berinjeng hagan nongrim ke scam. Banang penjara susu ia ke jingkan linti ke jing. Idan banong tulay shibun. Yo blay berai ni, yo ni syakri wakrau. Bang yo I, ba omdan ke AK. Kamu blay umak bandhe, ya kita kikam ke bakra. Lalu blay uman ban kintiu yo nu briu. Omdan nu ban kan. Blay ula kau lupa, kamen swa. Baudon de jitlu ban kintiu. Yang ni syakri wakrau tu Dr. Ricky syngkon. Markata ulah penong ulah pelila you. Boni dan bentah the voice of the people party. Ban job kum MP na the Shillong parliamentary constituency. Kamni ka spa. Kamni ka nam. Mereka ni jihit. Kabang ni nangam jula yo. Ontang nagajatmu ni. Hendak ki wenu ki jatmu. Bak lagi tu baru ki mulai kendo ki jitrei kam ju kum uta unalam jeng. Ongi soban angu ibai ha bekum ni gapo. Ba nyemdei ba ju mynsiem. Ot nan ongi bi nyemdei ba sosi. Nga penuh pa nan itu. Nga kencak pa nan itu. Ulang ujar secretary hagaji president kan au president. Barang kecil turun kita.
Sang senam yang train mentah. Kampatan ke wing ke sin ke begini pun hak jie keren ke. Dah jie namani ong yang sanjung ke parti ke jie. Pun the longing. Kapan ke muksa ke bahaya ke jakmil. Bagi ni train ke jie long shipa. Dah jie buram markeling. Maka pupung kata ke por ke bagi slotra. Kindet kensan ulah shimbo na prinjoni. Oh, kalau orang lagi isteri, orang iklan berdikat tu kat ni. Kebetulan bakna, orang dia boleh orang songkat haban dayo. Day, apa day, ni haban priam. Ni haban susahnya. How day, buhay bori. Hum kita kita di ya kini kali por, kabakia. Timentangan persno, ya kini ka condolence message. Kabangi kwa umay na kalian sa party. To Dr. Wendy Misia, Fabian and family, Pop Sexual condolence message. It is with profound sorrow and deep grief that the voice of the People Party mourns the sudden and untimely demise of our beloved leader, Dr. Ricky H. Syngkon, Member of Parliament from the Shillong Parliamentary Constituency, founding General Secretary of our party, and a guiding light for so many across Meghalaya and beyond. Ricky was a man of vision, integrity, lovable, and a humble servant of the people. Elected with the trust of the people in 2024, he performed his duties with unwavering dedication, compassion, and a rare sense of purpose. His leadership was marked by courage, empathy, and unshakable belief that politics must always be anchored in service and love for the community.